Gostujući u emisiji Ćirilica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa potpredsjednikom vlade i ministrom Rasimom Ljajićem razgovarao o tome kako da u okviru Moravskog koridora bude napravljena brza saobraćajnica od Kraljeva do Novog Pazara, a onda i do Kosovske Mitrovice. Ovo je Moravski koridor, ovdje je Čačak, ovdje je Kragujevac, tu je Kragujevac. Uradit ćemo i brzu saobraćajnicu preko Vučkovice ovdje. Da li ćemo Korićane morati da zaobiđemo preko Vučkovice, preko Bumbarovog brda do Mrčajevca, da ovdje izađemo na koridor 11, dakle na Čačak-Kraljevo. Radimo brzo, to je treća deonica Čačak-Kraljevo. Za nju imamo kompletne projekte. Zašto to radi Bechtel? Kaže neko, Kinezi su ponudili... Kad ne radi Bechtel, onda su napadi zašto sve rade Kinezi i tako dalje. Tako da ne slušam to, jer bih mogao 3 godine da vam pričam koliko smo muka imali sa Grdelicom i sa ovim gde su nam 80 km podelili na 8 i 12 deonica, pa smo se mučili sa svakim, da vam ne objašnjamo, od bankarske garancije do svega. Dakle, tu idemo na Adrane, izlazimo na ulazu u Kraljevo, veoma važno. Odatle ćemo posle toga, i to sam posebno sa Ljajićem pričao, da gledamo kako da napravimo u budućnosti brzu saobraćajnicu koja bi nam išla do Raške, a zatim imate do Pazara još 20 km, a onda odatle, ako bude u redu jednog dana, i ka Kosovskoj Mitrovici, ka Severnoj Mitrovici. To su planovi za budućnost, ali s ovim idemo odmah.